тяжко взять чужий тяжар на плечі, так як ти, наставник. Знясу усё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Ідем за ім услед па пылу камянёў. Ён вучыць усіх любіць, усім прабачыць, і з мытнікамі быць, і ворагаў любіць, схіляцца над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарога, ёю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі, і любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка взять чужий тяжар на плечі, так як ты. Настаўнік, знясу усё, калі са мной заўсёды будзеш ты. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пана з вами. І з Духом Твоїм. Нема між богами роўнага Табе, Пане, бо вялікі Ты і чыніш цуды, Ты Бог адзіны. Гэтымі словамі антыфоны на ўваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем нашу дзелу святой імшы, падчас якой малюся за памерлых сям'і Чарвяк, за памерлую Леакадзію, 5-ю гадавіну да смерці, таксама за памерлага Анатолія, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб жыццё вечнае ў валадарстве нябесным для памерлых. Каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Боже наш Ойче, напоўні сэрцы нашае Тваёй ласкай, каб мы заўсёды пераадольвалі нашыя чалавечыя слабасці і з Тваёй дапамогай захоўвалі нябесныя прыказанні праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Осії. Так каже Пан: «Верніся, Ізраїль, до Пана Бога свого, бо упав ти у беззаконні своїм. Возьмите с собою словы и навернитеся до Пана.
Скажите ему: «Пробачь усё беззаконие, а доброе прими, и мы отплатим ахвярой наших вуснаў. Ассирия не уратуе нас, мы больше не будем ездить на конях, не будем больше казать наши боги про справы наших рук, бо у цябе сирота знойдзе спагаду. Я вылечу ихнюю нявернасць, сардэчна полюблю их, бо адвярнуўся ад іх мой гнеў. Я буду для Израиля нібы раса, ён расквітнее, як лілія, і пусціць карані свае, як Лібан. Разрастуцца галіны яго, і краса ягоная будзе, як у алівы, а пах яго нібы ад Лібана. І вернуцца тыя, хто сядзеў у ягоным цені, і ажывуць, як зерне, расквітнеюць, як вінаград. І будуць згадаваць пра яго, як пра лібанскае віно. Эфраім, якая табе справа да ідалаў? Я пачую і дагледжу цябе, буду як зялёны кіпарыс, ад мяне будзе твой плод. Хто мудры, няхай гэта зразумее. Хто разумны, няхай ведае гэта. Бо простыя шляхі Пана, і справядлівыя будуць хадзіць па іх, а грэшнікі на іх спатыкнуцца. Гэта Слова Божае. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Я почув незнайомую мову, я визволив плечі його от тяжару. Його руки кинули каши, у нещасті ти мене покликав, і я уратовав тебе. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Я отказав тобі за сховища грому, каля вода в мирі випробував тебе. Слухай, народі мой, я засвідчу тобі, о, коли б ти мене послухав, Ізраїль. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Не буде посеред тебе чужого Бога, не будешь поклоняться іншоземному Богу. Я Пан Бог твой, який вивел тебе з землі єгипетської. Я Пан Бог твой, слухай моє слово. Коли б мой народ мене послухав, коли б Ізраїль ходив моїми шляхами, я кормил бы их найлепшей пшеницей, насытил бы их медом со скалы. Я Пан Бог твой, слухай мое слово. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Покайтеся, каже Пан, бо наблизилося владарство небесное. Хвала Тобі, Слово Божие.
z wami. Z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. У той час один книжник подошел до Иисуса и спытался у Его, якая заповедь першая з усіх. Иисус отказал. Першая такая. Слухай, Израиль, Пан Бог наш, Пан одиный. Люби Пана Бога Твоего усім серцем Твоим и усей душою Твоей, и усім розумом Твоим, и усей моцею Твоей. Другая. Люби ближнього Твоего, як самого себе. Нема іншої заповіді, більшої за гэтыя. І сказав йому книжник: добра, наставник, ти правду сказав, що єсть один і нема іншого апроч Його. Любіть Його усім серцем, і усім розумом, і усьою душою, і усьою моцею, і любіть ближнього, як самого себе, гэта больш за усе ахвяры і усе спаленні. Езус, убачыўшы, што той разумна адказвае, сказаў яму: недалёка ты ад валадарства Божага. І ніхто ўжо больш не адважваўся пытацца ў яго. Гэта слова Пана. Chwała Tobie, Chryste. Да Бога, які даў нам запаведь любові, узнясём нашыя пакорныя просьбы. Молимся за касцёл, каб ён быў знакам любові да Бога і ближняга. Цябе просім. Выслухай нас, Panie. Молимся за ўсіх людзей, каб яны пазналі Божую любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Panie. Молимся за грэшнікаў, каб праз скруху сэрца і пакаянне яны вярнуліся да Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Panie. Молимся аб супакоі ў свеце, каб усе народы жылі ў згодзе і ўзаемнай пашане. Цябе просім. Выслухай нас, Panie. Молимся за памерлых, за памерлую Леакадію ў 5-ю гадавіну яе смерці і за памерлага Анатолія сям'і Чарвяк. Каб Пан Бог прабачыў ім грахі і прыняў у сваю хвалу. Цябе просім. Выслухай нас, Panie. Молимся за нас саміх, каб мы любілі Бога мацней за ўсё. Цябе просім. Выслухай нас, Panie. Всемагутны вечны Божа, чыёй айцоўскай дабрыні мы давяраем, пачуй нашыя просьбы і акажы нам Тваю міласэрнасць праз Хрыста Пана нашага. Amen. Крыжу Христоwy будь же привітаний, і навіки все будь ушанований. Де влада світу Христос Бог, смерть і шатана перемог. Де влада світу Христос Бог, смерть і шатана перемог. Молитеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам, всяму касцёлу. Міласэрны Божа, ласкава ўзглянь на дары, якія Табе складаем, каб сталіся яны мілай Табе ахвярай, а для нас крыніцай збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Amen. Пан з вами, I z duchem Twoim угору серце, znosimy ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі нашыя сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі найперш пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі усклікаючы.
Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Леакадзію і Анатолія, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай, Багародзіцай Паннай Марыяй, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Айца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас ад злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супокой у дні наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваны ад усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа.
Бо Твое владарство і моц і хвала навіки. Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленное Будь же прославленный, Єзу Хостий, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, Хостий сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Хостий сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, Єзус, Бавца наш, як ягнё покорный в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, Хостий сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Хостий сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, Хостий сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, Хостий сокрытый, Бога человек. Прийми подяку, наш Боже Ойче, о владару могутный в небе. Ты
нас покликав до веры. Прими подяку, наш Боже Ойче, о владару могутный в небе. Ты нас любить научаешь. Прими подяку, наш Боже Ойче, о владару могутный в небе. За дар святой Евхаристии прими подяку, наш Боже Ойче, о владару могутный в небе. Ты нам грехи пробачаешь. Прими подяку, наш Боже Ойче, о владару могутный в небе. Молимся. Ойче ласкавый, наполни наши души и тело Твое моцай, каб могли мы досягнуть полного збавлення, у яким удельничаем праз святую коммунию, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую всім за супольную молитву. Після благословлення відбудеться набоженство крижового шляху. Запрошуємо до супольної молитви. Прийміть з вірою Божє благословлення. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Бог есть светло, и нема в им ніякої темры. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Кров Иисуса, Сына Его, очищає нас от усялякого греху. Близко владарство Бога, навертайтесь и верьте у Евангелие. Близко владарство